Dushimana Olivier Muzungu kuri attaque rapide. Olivier Muzungu aragucengana. Olivier Muzungu shot! Funga! Dushimana Olivier Muzungu afata icyameze kuri attaque rapide ikipe cy'u Rwanda rikoze acenga umukinnyi umwe. Uwa kabiri yoriyata umupira mu kuguru kw'ibumoso arangije akavinga umupira kuri deuxième poto. Umuzamu Suraiti Ruhima arirendura arirambura asaba n'abuzukuru ndetse n'abasekuru bose kugira ngo bamufashe kwikendura. Ageze umupira agakukoraho umupira ugera mu nshundura. Dushimana Olivier yongera guseta inshundura ku nshuro ya kabiri. Amavubi 2 Djibouti ubusa w'Amavubi. Amwita Olivier Muzungu yongera guhagurutsa abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Pase ya kabiri decisive kuri Ruboneka Bosco. Olivier Muzungu tera kuri deuxième poto hariya atsinda igitego cy'umwataka kabisa, atsinda igitego cy'umwataka. Yongera kwibutsa abasore bose bakina bakomoka i Rubavu ko Brazil igihari. Yongera kwibutsa abantu ko Rubavu igifite abakinnyi. Kontra 1-2-3 yoriyantamo rimwe kuri shot ry'imoso hariya. Umuzamu Ruhima Suraiti umupira ntiyamenya uciye, arabwira ati mwe muretse mbanza nshyiremo akantu. Atera Afrika yari yabibutsa ko ari umusore w'Urubavu. U Rwanda 2 Djibouti 1 kuri aggregate. Kano kanya tuvugana u Rwanda rukaba rwageze mu mikino ya round ya kabiri. Olivier Muzungu
Easy.